Evo, ipak sam uzeo ovaj ključ. Znači, multifunkcionalni ključ sa više ovih veličina. Evo, ovdje piše od 10 do 13. Ovdje piše od 14 do 19. Znači, šta je u pitanju? Ratchet. Od 8 do 21 mm pokriva. Ratchet znači račna. Ona ima, znači, ovu, kako se kaže, čegaljku. Znači, za okretanje. Sad ja ne mogu to da demonstriram. Aha. I onda prebacimo kontra smjer. To je to. Dobro. Znači, kao što smo rekli, na jednoj strani 10/13, s druge strane 8/12, ovamo 14/19 mm, i s druge strane 17/21 mm. Dobro. Pa, fina stvar. Zgodna. Što se kaže, 8 u 1. Nije potrebna promjena nasadnog ključa. Preklopna poluga za desni i levi hod. Veliki opseg podešavanja. Zamenjuje ceo set ključeva. Veličine 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21. Zanimljivo. To je to. Sad imam, znači, za te klasične i za ove, što smo rekli, šrafove, socket. Ovdje vidiš ima other socket size. Znači, više ugaoni do kvadrata kad su dve ove zvezdice. A kad je jedna zvezdica, socket. Znači, ova klasična zvezda, šraf. Znači, na primjer, 14 mm, dve zvezdice, to je other, znači ovi drugi tipovi, a kroz 18 mm. Pa onda imamo 16, pa kroz 24, pa 18 kroz 24 mm. S ove druge strane 13 mm kroz 16 mm, pa 8 mm. Ti drugi ključevi, svi zvezde, više ugoli do 11 mm, pa onda od 10 mm do 12 mm, pa od 11 mm do 14 mm. Znači, više uglasti ti šrafovi do kvadrata ili ova klasična zvezda Znači, sve pokriva ovaj jedan ključ. I još ima ovako malo ugao, nagib, što je zanimljivo. Dobro. Eto, sad sam se obezbedio. Onaj treći nisam teo. Što se vrti onaj točkić pa se ručno podešava širina prihvata onog stege za glavu šrafa. Pa, nije ni taj loš, samo kažem, to je već, da kažem, za neke specijalne namene. A ovo je za klasične šrafove koji postoje. Eto, Parkside Multifunctional Socket Wrench. Pazi, 3 godine garancije. Dobro je. Lidl ima se ovdje neka knjižica. To neću da otvaram. I tako. Pa za 1000 dinara komad, ja mislim da za te pare ne može biti bolje.